Assalomu alaykum xonandagoni aziz. Avvalan mehmoni oли qadr mo Saidmurod Davlatovро xayr maqdam megӯyем. Xush омадиян нури дида тоҷисар. Пас аз он xonandagoni aziz, шумо пас аз муддатҳои кӯтоҳи ин мактабро хатм мекунед. Шумо бо роҳи мустақилонаи зиндагии худ мебароед. Ана барои ҳамин вохӯрӣ бо доктори илмҳои равоншиносӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ, як шахси мӯътабари ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун як шахсияти саховатманд бо Саидмурод Давлатов мехоҳем ки як суҳбат барои ояндаи зиндагии худатон, барои роҳи хуб интихоб кардан дар зиндагӣ як суҳбати хоса дошта бошем. Марҳамат. Rahmati kalom ustoz. Assalomu alaykum. Xonandagoni aziz, хоҳарон, додарон, 28 сол пеш аз ин ман ҳамин курсе ки шумо шиштагӣ ҳастед ман хатм кардам. Ба орзуҳои калон доштем. соли 95 буд, 1995 ман хатм кардам мактаби миёна. мо намедонистем ки оянда чӣ хел мешавад, аз сабаби оне ки дар ҳамон муддат баъд аз пош хӯрдани давлати шӯравӣ хеле мушкилиҳои зиёде буд дар ҳамон давра. ҳозир имрӯз ин ба шарофати пешравии ҷамъият зиндагӣ беҳ шуд. Шумоҳо нас хонда истодедон. Давраи таърихи мактабхонаи ман як таърихи аҷоиб буд. вақте ки ман мактаб мехондам, ҳозир имрӯз ки гаштам мактаба ман ба хотирам овардам, тамоми фанно мо аълочӣ мехондем. ҳаракат мекардем ки чиба ки мактаб барои мо як нишондоди муваффақияти мо буд. Як нишондоди муваффақият буд. Барои мо ҳаракат мекардем ки ҳамин марзаи умрамоя ба дараҷаи олӣ самаранок истифода барем. барои ҳама қадар ман беҳад дарсҳои мактаб беҳад нағз мехондем. вақте ки агар ки мо фурсат намеёфтем ки ҳамон баъзе ҳалли масъало намебаромад, математика ба мисол, ман шабҳо ба хонаи ҳамин омӯзгор мерафтам. баъзан вақтҳо рӯзҳои оддӣ хам ки буд, рӯзҳои якшанбе, ҳамон рӯзҳо ба ман сари кӯҳам мерафтам ва лалмкорӣ доштан, баҳор ба овул мебаромадам, мужма рафтагӣ, зойчон рафтагӣ, ҳамин ҷо мерафтам аз паси муаллимо. дастам ба ҳамин дафтар, агар ки намебаромад, ҳамин ҳалли масъала ҳал мекардам ки намебаромад, ман гирифта мерафтам. ман шарм намекардам ки вай одамо ба мумкин маъқул аст, маъқул нест. Неки ман ки талош мекардам илм ба ҳамин чи омӯзгорам бисёр дастгирӣ мекарданд. Тамоми омӯзгорҳо беҳад давре таърихи мактабхонаи ман беҳад мо ба ёрдам кардагӣ ҳастанд. Одинов Мирзо Юсуф, Раҷабов Абдуҳамид, Боқиев, Муҳтарам Боқиев, Файзулло, ҳамаи ино беҳад мо ба дастгирӣ кардагӣ ҳастанд. Беҳад дастгирӣ кардагӣ ҳастанд ҳамаи ино. Давлату Маҳасид, ино беҳад хизмат карданд. Қурбонов Нарзулло, ҳамаи ино мо ба хизмат карданд. ҳамино дар ҳамон давраи ҷавонии мо як нақши асосӣ бозидагӣ ҳастанд барои пешравии ҳаёти мо. дар ҳамин диёре ки ману шумо зиндагӣ дорем, бачагии ман аҷоиб гузаштагӣ аст. намедонам мумкин ки бачагии ҳамин кӯдаки дар ҳамин қишлоқ як 50% ба мумкин монанд бошад. мо кӯдаки мо фақат овулба будем, сари кӯҳба будем. вақти холӣ ман надоштам, як минутам вақти холӣ надоштам. чиба ки ман ҳам бояд ки хуҷагия медидем, ҳам бояд ки мехондем. мо ҳам аз паси молдорӣ мекардем. баз замин доштем, табак буд вай соло, беҳад меҳнаташ бисёр буд, картошка буд, меҳнаташ беҳад бисёр буд. ҳамин чизҳо мо тарбия кард. меҳнат берун аз мактаб вақти мо холӣ набуд. ман вақт надоштам ки бисёр бозӣ карда гардам. ман вақт надоштам ки бисёр дар кӯча шинам ё ки дар сари пул гардам пеши ба бачаҳо. вақти бисёр надоштам ман. бачагии ман вақте ки ман бачагии ман ба хотирам мебиёнад, чизе хотирам мебиёд. дар сари кӯҳҳо гаштан, аз паси бузғола, аз паси алаф ҷамъ кардан, ҳезм ҷамъ кардан, табак ҷамъ кардан. ман ҳамин чизҳо қатъӣ асту. баъд китобхонаи мактаб. агар ман ба камтарак вақти холӣ мебуд, онҷа Ниёз Машариф буданд устоз, фақат ҳамин камакак вақти холиам ки ман библиотека мегузондам ҳамина китобхонаи мактаб. мумкин ки ҳамин агар 100% гирем, аз ҳамин 100%
аз чор як ҳисси ҳамине 25-30% ами китобҳои ами билати ки ман хондаги будам дар синфи мактабӣ тамоми классикҳои мо тамоми фарҳанги тоҷику ана классикҳои дунё классикҳои руса ҳамаша ҳамин чи мо тарбия кард вақте ки ман кӯдакиам ба хотирам мебиёрам кӯдаки ман ҳамин чизҳо қатъи худи як тасаввурот дорад ин чизҳо барои чи ман ба шумо гуфта истодаам шумо мумкин ки ҳамин хел кӯдакӣ доштед не ки кӯдакие ки мо гузрондем мумкин шумо ба ҳамин хел монанд бошад мо беҳад орзу доштем меҳнат мекардем дар замин не ки орзуи калон доштем ҳамон орзуҳо мо тарбия кард орзу мумкин ки имкониятҳо надоштем мо дунё калон буданаш ман намедонистам ки дунё то кадом дараҷа калон аст чунки пеш аз мо одамои калоне ки мисол акоҳои мо ино дунё дигаги гаштагишон набуд мерафтан аз замин дарғ то душанбе хонда кор мекарданд ё соҳиби корхона мешуданд ягон ҷо кор мекарданд ягон соҳиби илм мешуданд амал мешуданд вазифа мешуданд ман намедонистам ки дунё то ба ин дараҷа калон аст не ки вақте ки ҳамин чиза ман фаҳмидаам ман орзу кардам ки бояд ки ман дунё гардам ман бояд шахсе бошам ки дунёгир бошам бояд коре кунам ки меҳнати ман мекарде ки ҳазорсолаҳо фоида бинад халқ ҳамин чи ба ман ёрдам кард беҳад ба ман ёрдам кард шумо баъд аз чанд рӯз ин мактаби миёна хатм мекунед вақте ки мактаби миёна хатм мекунед дар пеши шумо ҳаёти нав сар мешавад ва ҳаёти нав вақте ки дар ин қишлоқ зиндагӣ мекардед падару модар ёрдам мекарданд шумо ба роҳбарӣ мекарданд ва ҳаёте ки аз пеши шумо ҳаст дига ҳеҷ кис роҳбарӣ намекунад ҳаёти мустақил анакун ҳавай аз характери шумо вобастагӣ дорад аз фаҳмиши шумо кадом уровне ки худатон фаҳмиш дошта бошед шумо ҳамона худатон ташкил мекунед агар ки шумо ҳар рӯз аз паси мақсадатон наравед шумо роҳгум мезанед агар ки шумо фаҳмиш надошта бошеду фаҳмиши шумо паст бошад дар ин дунё ҳозир ба сабаби интернету ба сабаби дигар чизҳо беҳад информатсия бисёр аст шумо тез роҳгум мезанед ин дунё ба кадом одам муваффақ шуда метавонад ҳамон одаме ки мақсад гузошта нақша кашида аз паси мақсадаш ҳунар омӯхта ҳамон ҳунаре меомӯзад ки ёрдам кунад барои ҳамон мақсада ба даст овардан мана мисол агар хоҳӣ ки ту бизнесмен шӣ ту бояд илми бизнеса дошта бошӣ агар ки хоҳӣ ки ту духтур шӣ ту бояд ки ҳамон соҳиби илми духтурия дошта бошӣ мақсад гузошта аз паси ҳавай нақша кашида рӯза рӯз шабу рӯз меҳнат карда як қадам наздиктар шудан ана ҳаёт беҳад мушкилот мебиёрад шумоба беҳад мушкилот мебиёрад рӯзҳош мебиёд ки шумо намедонед чӣ хел кунед рӯзҳош мебиёд ки шумо маслиҳатчӣ надоред рӯзҳош мебиёд ки одаме нест ки ёрдамчитон бошад ин рӯзҳо мерасад ин рӯзҳое мебиёд ки шумо тамоман баъзе вақт сахт монда мешед дилгирам мешед дилшикастаам мешед вақте ки як бор мекунед коратон намешад ду бор мекунед муваффақ намешед 10 бор мекунед муваффақ намешед дилшикастаам мешед не ки анамин муддатоба анамон тарбияе ки дар ҳамин кӯҳистон гирифтед ба шумо ёрдам мекунад шумо бояд ки характери ранги анамин сангҳои кӯҳе ки анамин ҷидиягед твёрде характери сахти бақуввати тавоно дошта бошед чизе ки ба саратон набиёд аз мақсадатон бояд нагардед сарфи назар вай мушкил аст вай осон аст сарфи назар баъзе одамо ҳаёташ осонтар аст толияш баланд аст баъзе одамо толияш баланд аст 2 қадам задагӣ ба натиҷа мебинад баъзе одамо 10 қадам задагӣ ба баъзе одамо 100 қадам баъзе одамо 1000 қадам заданаш дар кор ки баъд ба мақсадаш расад шумо бояд худотонро муқоиса накунед дигаро қатъи шумо бояд ки худотонро муқоиса накунед ки чӣ ба дигаро ба осон аст шумо мушкилтар шумо бояд ки то ахара рафтана ёд гиред шумо бояд ки характери чемпион пайдо шавад характери чемпион чӣ кор мекунад шумо ёрдам мекунад ки то ахирон минута шумо бояд ки шумо ҳаракат карда талош кунед барои муваффақ шудан ҳаёт чи аст ҳаёт гуфта чизе тасаввур мекунад одам ҳаёт гуфта рӯзе ки мондагии умратон ҳаст ҳавай аст гузаштагиш ва як тасаввурота хотира монд ҳаёт ин як қисми мондагии ҳаёти шумо анами қисми мондагии шумо дар дасти шумо аст шумо метавонед ки 4 роҳ аст ё ки шумо метавонед ки ранги мо жертва мегӯем шумо
неудачник шуда азоб кашида гардед. Ин як раҳ аст. баъзе одамо дилшикаста шуда хаста шуда аз зиндагӣ ҳамин роҳ интихоб мекунад, мегӯяд тақдирам ба набудааст. Лекин интихоб аст, ин тақдир не. шумо духтар таваллуд шудед ва тақдир, шумо писар таваллуд шудед, тақдир, шумо ҳамин миллат ба таваллуд шудед, тақдир, шумо ҳамин синни сол ба таваллуд шудед, тақдир. Не ки чӣ хел зиндагӣ бурдан, ин тақдир нест, ин интихоби шумо. шумо интихоб мекунед, худованд ҳавои барака медиҳад. дуюм роҳе ки шумо доред, шумо метавонед ки як одами миёна шуда зиндагӣ кунед. ин як намуд. ҷои кор ёфтед, зиндагитон гузарад, меҳнат кунед, фарзандатона бинед. сеюм роҳе ки шумо доред, шумо метавонед ки як касба интихоб карда, як шахсе шавед ки ҳамон соҳаба аз шумо ҳазорҳо одамо истифода барад. худатона муваффақ мекунед, ҳам дигарро ба ёрдам мекунед. чорум направление, шумо метавонед гений одам бошед, талантливый, гениальный шудан. шумо метавонед ки одами бузург шавед, великий одам шавед. ҳар якте ту тавоноӣ дорӣ ин чӣ бешудан ба ҳар якта. ягон кас аз таваллуд шудан лидер нест, ягон кас аз таваллуд шудан бузург нест. одамо меҳнат карда бузург мешаванд, одамо меҳнат карда лидер мешаванд, одамо меҳнат карда дунёгир мешаванд. агар шумо паси худатон меҳнат кунед, дилшикаста нашуда, сахт хизмат кунед, аз болои худатон, аз болои ақлатон ҳамон чӣ ба шумо рафта мерасед. ин чизе ки ман ҳамаи шумо орзу мекунам, ба ҳамаи шумо таманно мекунам, худованд шумо ба ҳамин чиз тиҳад. барои ҳама қадар ҳамин рӯз шиста шумо бояд интихоб кунед ки тасаввур пайдо кунед ки ҳамин умри шумо чӣ хел бояд гузарад. шумо бояд ки як нақшаи умрӣ дошта бошед. нақшаи умрӣ. марҳамат, ман мехоҳам ки имрӯза вохӯрии ману шумо суҳбат қатӣ бошад, лексия не, дарс не, суҳбат қатӣ бошад. шумо метавонед ки чизе ки ба шумо заргур, чизе ки ба шумо зарурият дорад, шумо савол кунед, ман ҷавоб медиҳам. ин ба шумо ёрдам мекунад. ки савол дорад? вау, қан занед? шумо ҳамаатон тайёр шуда омадагӣ? хеле хуб. шумо мана хурсанд кардед. шумо мана хеле хурсанд кардед. қан занед. марҳамат. устод ба мо мегуфтед ки чӣ гуна бояд касбро интихоб намоед? медонед окоҷонам, ҳамон касбе интихоб кунед ки аз болои фанное ки мактаб мехондед ҳамон ба наздик бошад. мисол, ҳар як инсон ба худованд як ҳунари табиӣ додагӣ аст. истеъдоди бақувват додагӣ аст. ҳар як инсон ба истеъдоде ки як инсон ба додагӣ дигараш ба нест. мисол баъзе одамо ба бинед шунавои додагӣ вай музиканти хуб шудан метавад, дигар кас ба нест ҳамин чи. ё баъзе одамо ба истеъдоди бақуввати математикӣ додагӣ ҳамин сифра нақс ҳисоб кардан метавад, дигаро наметавад ин кора кардан. баъзе одамо ба худованд ҳамин хел додагӣ архитектури бақувват вай ҳамин хел наққошӣ кардан метавад, проект кардан метавад, дигар кас кардан наметавад. ин чӣ гуфта гап? шумо бояд ки ҳамон истеъдоди худованд додагӣ ёбеду аз болои ҳамон худованд додагӣ истеъдод баъд интихоби касб кунед. шумо бояд гапи хешу табор, гапи калоно, гапи падару модар қатъи гирифта интихоби касб накунед. шумо бояд ҳамон касбе интихоб кунед ки аз рӯи истеъдоди худододагӣ ҳава инкишоф додан тавонад. баъд шумо одами бузург шудан метавонед. ин мана мисол, агар шумо дар мактаби миёна фанҳои математика вай нағз бошад, шумо ба финансист шавед, банкир шавед. агар ки шумо мисол шумо ба забонҳо осон буд, мана мисол забони адабиёт, забони русӣ, забони англисӣ, тарҷумон шавед, диктори телевизион шавед, дипломат шавед. агар ки шумо дида истудед ки шумо ана мисол гӯем шумо ба мо физически интеллект мегӯем, мисол тарбияи ҷисмонии шумо тавоно, мисол меҳнат ба шумо ба қувват и так дале. ин мазмуне надорад ки дигар фанно ба шумо сустед. мумкин ки дигар фанно ба нисбати дигар фанно ин фанно осонтар бошад одам ба. значит шумо метавонед ки военный одам будан, шумо метавонед ки ана тамоман шумо карда ёд мегиред. дастатон қатъи карда, фаҳмиши ақли шумо ҳамон қатъи додагӣ барои одам карда ёд мегирад. ин соҳа ба ягон кор кунед. агар шумо характератона дидед ки характери шумо ба мисол бисёр чизҳои табиӣ маъқулай, чизҳои табиӣ шумо маъқулай, шумо мехоҳед ки чиз табиат бошад, оҳо беҳад хуб изобретатель шудан метавонед, ихтироъкор шудан метавонед. ин беҳад чизи хуб. шумо мактаби миёна бинеду кадом фанно шумо ба осон буду нағз аз худ кардан ба ҳавас доштед, ҳавай қабаташ ба интихоби касба ҳамон ба монда равед, ҳавай ба худованд ба меҳнат кунед, ага ҳамон истеъдод инкишоф меёбад, бузург мешавед.
بهترین شخصانی که در زندگی به شما کمک کردند، بهترین سخنان آنها چی بودند؟ خیلی خوب. بهترین انسانی که در حیات من هستند، همین در حیات انسان موفقیت فقط به سبب آدما میبیاید. شما خودتون هم تو موفق شدن نمیتونید، فقط به سبب دیگر آدما میبیاد. دوره مکتبی من با دوره تا مکتبیم اول اگه گیریم مادرم من برای استاد بهترین من مادری منم. بهترین شخصی که من با سخت مهنت کردم مادرم. دوم شخصی که من با سخت مهنت استادم مرزا یوسف خودینف آموزگاران که این آدم من با هم معلم بودن، هم استاد بودن، هم به هم نصیحت میکردن. با بسیار همین استادایی که در همین قشلاق بودن، نادیرов بودن، عبدالرحمن давронқул بودن، давлатов давронқул، لطیف خوجا بودن. همین استادو من با سخنان بهترینی که او گفتن در خاطر من ماند. در خاطر و منم میگفتن که اگر شما همین خیلی خانه شما باید عالم شید. همین استاد نیاز مشریف میگفتن که سنورو اگر شما اراه نبرآمده همین خیلی خوانده روید، و یک کس من حواس کتابخانه در دل من زیاد کردن. به حد و هم وقت بیبلیوتیک بودن در دل من زیاد کرد. میگفتن اگر شما همین خیلی خواندن گرید، شما که شخص نامدار بزرگ شدن ممکن، شما با امکانیت هست، نه که این راه نبرید. سخنای همونو به من ماندن. وقتی که حیات من از قشلاق برفتم، بعد دیگر آدما پیدا شد که هر یک ساحه، هر یک گویم در هر یک سمت زندگی من آدمای پیدا شد که من اول آموختم. مرزا کریم санакулович Нарбеков авай одам омӯхтам ман, Александра Залина авай кас омӯхтам, баъд дигар одама Бодо Шефер, дигар ин одамое ки дунёӣ ҳастанд, ба ин дунё ман бисёр омӯхтам. Шумо агар ки хоҳед ки ҳаёт ба муваффақ бошад, шумо бояд ина як дастурамал кардан дар кор. марҳамат кушон. қонунҳои зиндагии шумо, яъне шумо барои сазовор зиндагӣ кардан чӣ қонунҳо доред барои худ? бале, ман 5 та қонуни асосӣ дорам. این 5 تا قانون حیات من ساخت، شخصیت من ساخت. این قانون هایی که من یگان وقت اینو با اکنون 5 تا اساسش هست. 114 تا سنستایی که من حیات من است، 114 تا قانون. نه که 5 تا اساسش که من به حد اعتبار میکنم. یکمین چیزی که مثال من کردگی این چیه؟ شما باید که творческий интеллект, академический интеллект, духовный интеллект, همین چیزهایی که عقلی که آدم باید دگین سوسیال انتلیجنس، همین چیزهایی شما باید که گرمان قطع خودتون به انکشاف دادن یاد گیرید. یکمین چیزی که انسان باید خودش بیاموزد، باید فهمد که این دنیا شب و روز دارد، هم جهت روحانیش است، هم جهت جسمانیش است. هر دو اینا که تو خود به انکشاف نتی با قوه شدن نمیتونی. یکم چیزی که من به حد یاردم میکنه قانون اساسی اینه، هم دуховный هم материальный. اینا как-то танга است که танга دو طرف دارد، هر دوی همین یک جا کردن در کارند. برای همه من بسیار نصیحت میکنم مردم که در یک دست کتاب قرآن ندار، در یک دست دیگه تکنولوژی امروزه، علمای امروزه دار، تو بزرگ میشی. این یکون چیزی که من به حد یاردم کنم. دوم چیزی که من به حد یاردم میکنم این شفافه. به حد شفاف کار کردن در کار است، هم در مناسبت یار رفیقی، هم در مناسبت همکاری، هم در مناسبت عائله داره، هم در مناسبت دوست داره، همه جهت شفاف زندگی کردن یاد گرفتن در کار. از درون دل شفاف بودنش در کار. سومین چیزی که قانونی که من به حد یاردم میکنم، آدم باید که حیات با نقشه داشتنش در کار. اگر شما با حیات نقشه حیاتی نباشد، زندگی شما سراسیمه میگذرد، به نقشه میگذرد. شما در تماشای تلویزیون و در تماشای اینترنت حیات دیگر رو دیده حیات خود از دست میدید. وقت میگذرد. نقشه حیاتی ساختن. چهارمی چی؟ دائما شاگرد ماندن. چقدر که نآموزید دائما شاگرد ماندن. چون که شما یگان وقت همه چیز دنیا دانستن نمیتونید. دائما هر یک طبقه عمر با هر یک زینه با من خودم شاگرد اسم میکنم تماما دائما. چون که من این پاتولوژی که میبینیم، من این اگر شما دسترس کنید این برای شما پاتولوژ است، نه که برای آدمای با داناتر این پول هست. فهمیدید؟ این برای وای نیست، آسمان نیست. برای همه قدر یک عمر خودش همین در سمت شاگردی نگه داشتن. این پنجم چیزی که دست بخیر داشتن. شما هر کاری که کنید دستتون بخیر بودنش در کار. در همون کاری کنید که خلق و خدا راضی باشد. همون کاری کنید که
халқ ба бисёртар фоидаш расад, бисёртар мардум аз шумо розӣ бошад, бисёртар мардум ба дастатон расад. ин қонунҳо ба ман беҳад ёрдами бисёр кард. ягон вақт одаме ки дидед ки шумо ёрдам кардан метавонеду, дастгирӣ кардан метавонеду, илм астме, вақт астме, пул астме, чизе ки шумо накардед, ин хатои калон. барои ҳамон якта лозунги ҳаёти ман, як чизе зарбулмасали ҳаёти ман ин аст ки ҳар чизе ки шумо ба дигарро медиҳед, вай албатта зиёд шуда ба шумо гашта мебиёд. Не ки ҳар чизе ки шумо барои худатон мондед, вай як умра шумо вай бой додед. Як умра нест шуд. марҳамат. шумо ба мо мефаҳмондед ки чӣ тавр ҷадвали зиндагии худамонро тартиб диҳед ва ҷадвали зиндагии худатонро чӣ тавр тартиб додед? беҳтарин барое ки ман шумо бафаҳмонам, бояд ки ман шумо ду та чӣ хулоса кунем. Якум, ман шумо медонем ки одам 1000 сол зиндагӣ кардан наметавонад. ман шумо медонем ки одам 50 сол, 70 сол, 100 сол зиндагӣ дорад. Дуруст? Медонем. Бисёриҳо 50 то 70 то 80 сола. Ана ҳамина нақша кардан дар кор. ҳамин ҷадвала сохтанатон дар кор. ман ба ҳаётам ба чӣ ёрдам кард? Вақте ки ман синфи 7 мехондам, пеши устозам рафтам, устоз ман гуфтанд ки ту дар ин дунё беҳад бисёр дигаргунӣ кардан наметавонӣ, не ки ҳаёти худата ба мазмун кардан, ҳаёти худата бой кардан, ширин кардан ба қудратат мерасад. ман омадам хонаи худам омадам, ҳамту нигоҳ кунам, дар хонаи ман ҳар хел суратҳои актёрҳо буд, ҳамту нигоҳ кунам, дар хонаи ман китобҳо буд. баъд хулоса кардам ки хонаи ман ки аст, ҳамин хона ба ман ҳамон чизе ки дилкаши ман аст, ҳавай овардагӣ. ин аз ин гап бармеояд ки ҳамин ҳаёти манам, дар ҳамон ҳаёта манам метавонам ки ҳамон чизе ки ман мехоҳам ҳавая созам. чӣ хеле ки мин хонаи худам ба ҳамон хел оро додагӣ чӣ хеле ки ман маъқул ҳаст. ман хулоса кардам ки нақша мекашам то 100 сола. ман нақша кашидам. якумин коре ки ман кардам, ман навистам ки идеальная картина моей жизни. ин чӣ гуфтаг? ҳаёт ҳамон зиндагие ки ман орзу дорам. ман навистам ҳамон зиндагие ки ман орзу мекунам. баъд навистам ки чӣ чизҳо мехоҳам ки ҳаёти ман бошад. ҳамон вақт ман орзу мекардам ки ман китоб менависам, орзу мекардам ки хона месозам, орзу мекардам ки модарам ҳаҷ мебарам, орзу мекардам ки ягон кино ба ман бояд бозӣ кунам, кино месозам, орзу мекардам. ман ҳамин ҷо дунёе мегардам. навистам ман беҳад бисёр. вақте ки ман ба бисёр навистам, 14 рӯи варақ шуд. қадам якум чӣ буд? ҳаёте ки ман мехоҳам ки орзу кунам, созам, дошта бошам. ҳамон чизе ки ман мехостам коғаз бовардам. дуюм коре ки ман кардам, ҳамин аз 100 сол ба нақша кашидам. мисол ман 20 сола будагим ба чӣ буданаш дар кор, 25 сола ба чӣ, ё ки мисол 18 сола будагим ба чӣ, 30 сола будагим ба чӣ, 40 сола будагим ба чӣ. ман ҳамона навистам. ҳамин хел навистагӣ буд ки ман мисол навистагӣ буд ки 48 солагим ба ман модарам ҳаҷ мебарам. ҳамин хел навистагӣ буд. 50 солагим ба доктор Илмҳом мешавам. шумо тасаввур кунед. ҳамин хел навистагӣ буд. ана 30 чанд солагим хона мегирам. ҳамин хел навистагӣ буд. ҳамаш навистагӣ буд. вақте ки ман ин чиза менавистам, ман просто орзу карда навистам ин чиза. ягон кас ман ба ягон хел гарантия надода буд ки ин чӣ пайдо мешавад. Не ки ман фаҳмидам ки одам ки мисол 80 сол, 100 сол зиндагӣ мебина, нақшҷадвали ҳаётӣ созем, мумкин мешавад, мумкин намешавад. вақте ки насохтед, сеюмин чӣ кор кардагӣ ман? сеюмин чӣ? ман нависта фуромадам ки кадом самтҳои зиндагӣ ба ин ман ба дар кор. мисол кадом самтҳое ман инкишоф диҳам ки ҳамин чизҳо ман ба амалӣ шавад. ман навистам. якум ҳунаре ки ман бояд, илме ки ман бояд омӯзам. ҳунаре кадом хел ҳунар дар кор аст, кадом хел илм дар кор аст ки ин чӣ амалӣ шавад. дуюм ман навистам чӣ чизҳо ман бояд ба даст биёрам, дастоварҳои ман. ман навистам ки ман мактаби меёна бояд аъло тамом кунам, мактаби олӣ бояд фалон шавам, ман бояд ки доктор Илмҳом шавам. ин дастоварҳои ҳаёт аст. дастоварҳои ҳаёт. сеюмин чизе ки ман навистам, кадом самти зиндагӣ, даромад. кадом сол ба кадом даромад ман доштанам дар кор. 20 солагӣ ман ба кадом хел даромад буданаш дар кор. 30 солагӣ ба кадом хел даромад. 50 солагӣ кадом хел даромад. ман навистам. аз рӯи ҳамин даромад шумо метавонед ки сифати зиндагӣ созед. баъд боз чорум направление ки ман навистам, ин вай буд. сайёҳе. кадом гӯшаи канори дунё ман дидан мехоҳам. аз сабаби ки ман бисёр китоб мехондам, медонистам ки фалон тарафи дунё ба фалон чӣ аст, фалон тарафи дунё ба фалон. ман меомӯхтам. мисол давлатҳои Европа ба чӣ аст, давлатҳои Америка ба чӣ аст, давлатҳои Азия ба чӣ аст, Хитой ба чӣ аст. ҳама менавистам ман. ҳамона ана
ман бисёр хондаги будам Конфуций дига ва я классикои қадима барои ҳама қадар. Бо як самти дигаш ин хайрот, благотворительность, хайра. چه قدر خیر من میخوام که کنم برای همون مکتب سازی همین چیزا من هم وقت نوشتگی مکتب سازی چند چیکار کردم در کار راه سازی این چیزا همون وقت من نوشتگی همین چی حیات من بعد آسته آسته امروز عملی شدن است همون وقت نقشه بود جدول بود صنف 7 میخوندم من یکی وقت آسته آسته زندگی که کلان شد من اینا با تکرار با نوشتن گرفتم تکرار با تکرار نوشتن گرفتم بعد از 2 سال 3 سال با من نوشتم با بعد از 5 سال 10 سال نیکی یک چیز سر اساسیش میگم با شما سر اساسیش چی؟ سر اساسیش که من نوشته بودم که 48 سال من وقتی که من 48 ساله شدم من بود که 50 ساله بگه دکتر نمک میشم و 48 سالگی من گفتم کوز شما با مثال همین من نوشته بودم مادرم حج میبرم کتاب مینویسم ایشون یک وقتی که من همینجا اومدم 2004 بود 2006 رفتم مادرم گفتم که بیبلیوتک من کنی کتابخانه من بهت کتاب دستور داشتم همونجا آلبوم یافتم که آلبوم با نوشتگی گرفته خانم‌ها همون مدت من 33 ساله بودم خاطر تو من نوشته بودم که چند ساله دکتر نام میشم 50 48 ساله به چی نوشته بود میره مادر حاج انا کن هم تو نگاه کنم 27 سالگی من بردیم هم تو نگاه 28 سالگی من دکتر ابن ها شدم این چی مضمون داره وقتی که شما مینویسید شما وقت اکونوم میشد وقتی که شما جدول میسازید من گفته بودم 50 سالگی من چی میشه اینا نگاه کنید که من 27 28 سالگی من چی شد وقتی که من این چیز دیدم که این میشود این کار میکنه من نوشتن سر کردم باز سر نفس کنم بعد هر سال همین من جدول حیاتی من دیگرگونی میدارم هر سال تغییر میکنم چون من میخوام که همون حیاتی که من آرزو دارم همون خیلی زندگی کنم بسیار آدم‌ها چه خیلی که آرزو میکنند زندگی ساختن نمیتواد همون خیلی زندگی میکنه که چه خیلی که شود و 90% این زندگی و معقول نیست 90% این چی مشکلاتی که میبیوتش و دلانگیش بر این نه این چیزایی که هست از حیاتش دلانگیش بر این نه این حیاتی که وای آرزو کردنی من و شما باید همون خیلی حیات سازیم که همون حیاتی که آرزو میکردید برای همین جدول شما باید که همین روز رفته ساختنش سر کنید مرحبا برای شما وطن چیست وطن این یک سرزمینی است که وطن یک سرزمینی است که شما با امکانیت میتید انسان بودن و مهر داشتن شما با امکانیت میتید و همون هر چی کاری که شما میکنید برای همین وطن و همون خدمتی که میکنید برای وطن همون مهر شما با قوت کردن میگیرد تا روزی که من مکتب نساختم در تاجیکستان تا روزی که بسیار استودنت‌ها دستگیری نکنم تا روزی که من مثلا همین کارخانه نساختم حصه گذاری نکرده بودم در همین وطن در درون همین دل من یک دهن تنور برین یک شکافی یک چاه چقور یک یره عذاب میداد منه یک یره عذاب میداد که من فقط فکر میکنم که ممکن که حیات من میگذرد و ممکن که من اسپین نکنم که یک حصه گذاری کنم برای این وطنم روزی که من استودنتایی که ما دستگیری کردیم که خواندن و از روی که مکتبی که ساختم و همین آبادانی که کردیم کم همین برای من آسته هوای صحت شده همون یاره جمع شده استوده است برای وطن برای من این یک مضمون حیات من است تمام کلا مضمون حیات من است که از وطن به نگاه کرده ما خلاصه میکنیم که چه خیلی انسان همونجا زندگی دارن وطن آباد این نشونه همون آدم است که آدمای با علم اینجا زندگی دارن وطن ویرانه این نشونه اون دارد که آدمای زندگی داره در این وطن که همون توانا نیست که آباد کند خانه‌ش برای من وطن برای من امکانیت است مهر است این مضمون حیات من است با پررگش مضمون حیات من است بعضی آدما مثلا بعضی آدما الپینیست شده میخواد که اورست پکریت کنن مضمون حیاتش وای بعضی آدما میخواد که فوتبالیست بخواد شد مضمون حیاتش وای برای من چی وطنم من آباد کنم همه مضمون حیات من همین مرحبا سبب اساسی فیلم پوت نستونیک را گرفتن شما در چی بود و میخواستید به دیگران چیز را نشان دهید؟ بله
мақсади асосии пайраҳаи мураббӣ путнаставник ин киное ҳаст ки мо хостем ки нишон диҳем ки аз майда деҳоти кӯчак агар ки одама болои худаш меҳнат кунаду нақшаи ҳаёт созаду аз паси илм шавад, албатта вай муваффақ шудан метавонад. мо хостем нишон диҳем ки ҳаёти тамоми муҳоҷире ки ҳаст, ҳаёти тамоми инсоне ки имрӯзба дар мусофире мегурзонад, дар муҳоҷиратӣ мегурзонад. як тамом муҳоҷир шудагӣ не ку аз мисол аз ҳамин давлати мо аз қишлоқи мо бисёр каме хило. мо хостем ки як дигар навъе чӣ хел инсон шахсияти худаша сохта аз ҳаёти муҳоҷирӣ буромада шахси бузург шудан метод. ин як дарси бақувват аст барои ҷавоно ки ҷавоно орзу накунанд ки ман рафта муҳоҷират кори сиёҳ мекунам, орзу кунанд ки шахси бузург мешам. ин як чизе аст ки барои дилгарм кардани ҷавоно ояндаи зиндагӣ ба барои тавоно шудани ҷавоно ба як роҳи беҳтарини зиндагӣ нишон додан. мақсади асосӣ мана ин аст ки вақте ки ин кино мебинад, мумкин ки шумо дидагӣ бошен кино, мумкин ки шумо орзу мекунед, шумо ҳавас мекунед, шумо худатон боваритон зиёд мешад ки вай одам кард, манам метавонам. марҳамат. устод, мегуфтед ки чӣ шуморо хушбахт мекунад? чизе ки мана хушбахт мекунад, ин хизмати халқа кардан. ду чи мана беҳад хушбахт мекунад. вақте ки шогирдое ки ман тарбия кардам муваффақ шуда истодаанд, ман дар ҳақиқат худама хушбахт мекунам. ё ки вақте ки одамо дарси ман мебиёд, дар тренинги ман мегузарад, як натиҷа мегирад, результат мегирад, ман дар ҳақиқат худама хушбахт ҳис мекунам. ин якумин чизе ки аст. дуюмин, вақте ки хизмати халқа карда як кори хайр мекунем, ман дар ҳақиқат худама хушбахт ҳис мекунам. ин чизҳо як чизҳое ки як лаззати аҷоиб дорад барои ман. ман ин лаззата мумкин ки ҳама вақт фаҳмонданам наметавонам дар он дараҷае ки дар дили ман ҳаст, лекин чизи ман хеле хушбахт мекунам. ҳамин чи ман ба қувват метиҳад ки бо ман давом метиҳам. шахсиятҳо ва воқеаҳои калидии зиндагии шумо кадомҳоянд? шахсиятҳое ки дар ҳаёти ман беҳад калиди одамо ҳастанд, устозам, модарам, устозе ки дар мактаб меонанд, дар давраи уже калон шуда рафтагим, Александра Залина, Бодо Шефер, Ричард Брэнсон, ин одамои дунёе ҳастанд, Роберт Касаки, Тони Робинс, ино ман ба беҳад бисёр хизмат кардаги ҳастанд. шахсҳои калидӣ ҳастанд дар ҳаёти ман. дар ҳаёти ман командаи ман шахсҳои калидӣ ҳастанд. Мелис, Лунара, Айжана, Диана, Саид Акбар, Албина, ҳамино ино беҳад шахсҳое ҳастанд ки ҳаёти ман беҳад рол бозӣ кардааст, қабати ман ба истода кор кардаастанд. Анварҷон, Саидҷон, Муҳиддин, ҳамино ҳар якти ҳамино як роли асосӣ бозӣ кардаги аст ҳаёти ман ба. ҳамино ино беҳад одамои ягумра дар дили ман мондагӣ, ягумра. мумкин баъзе одамо ҳозир ман номашона нагирифта бошам ки мазмуни надорад ки ҳаме баён нестанд, не ки бо беҳад бисёранд. ана лаҳзаҳое ки калидӣ ҳаст ҳаёти ман ба, ин лаҳзаҳои бузург. вақте ки якум бор модарама ҳаҷ бурдам, ин лаҳза аз хотири ман намебарад. вақте ки будам дар он ҷо, лаҳзае ки якум китобам буромад Москва, вақте ки китоби ман буромад якум Москва, ман гирифта буромада дар ҳамин площади Москва, мумкин ки ҳамаи хушбахттарин одам ман будам ҳамон ҷое. чунки ин яке аз орзуҳои калонтарини ман буд. вақте ки доктори илмҳо шудам, защита карда буромадам, вақте ки якумин бор дар мактаба кушодам, дар Хуҷанд, якумин бор гармхона кушодам, муҳтарам ҷаноби олии президенти мо Эмомалӣ Раҳмонов омаданд. ин ҳамино ба ман беҳтарин калидии муддатҳои умри мананд. вақте ки фарзанддор шудам, ман чандин сол бефарзанд будам, як гала сол фарзанддор шудам. ино ҳар як лаҳзаҳои аҷоибани лаҳзаҳо. вақте ки ҳар як боре ки як давлати нави дунё ман рафтам, ино ҳамаш дар хотир мемонад. лаҳзаҳои калидии ҳаётанд, лаҳзаҳои калидие ки аз хотир намебарад ягон вақт, ҳама вақт мемонад. барои ҳамон хушбахт ҳаёти одам сол қатъи ё моҳ қатъи дар хотир доштан наметавонад. ҳаёти одам ҳамин минут қатъи ё секунд қатъи дар хотир доштан метавонад. агар ки хоҳӣ ки хушбахт бошӣ, ҳаракат кардан дар ҳоле ки ҳамин лаҳзаҳое ки туя ҳамин эҳсосоти хушбахтӣ додагӣ зиёдтар бошад.
چون که حیات به آدم هم لحظه های مشکلی از سر میگذراند، هم لحظه های خرسندی. هم آدمی که لحظه های خرسندیش بسیارتر است، هوای خوشبخت. برای شما وقت چیست میخواستم مصلحت دهید که ما وقتمان را چگونه باید استفاده بریم. عموما شما چگونه وقتتون را استفاده برده که به این درجه ها رسیده؟ خیلی خوب. یکی از بهترین سوالی که از شما دادید این وقت است. نگاه کنید، برای موفق شدن آدم با یک چند چی درکار است. یکم برای موفق شدن وقت، دوم پول درکار است. وقت، پول، علم، سلامتی. همین 4 تا 5 تا چیز یک جا کردن درکار. وقت، علم، پول، سلامتی. سلامتی نباشه قین است اون کار کردن. وقت پول نباشد به حد مشکل میکشه. چیزی که یک روز بمیشد یک سال بعد طول میکشه. دقت کنید. انا همین 4 تا چیزی گفتگیم کدومش به شما اوجه خداوند اوجه دادگی است. بسیار آدم به سلامتی دادگی است. درست؟ وقت دادگی. شما با 24 ساعت وقت دارید یک سوتکه با؟ در یک شبانه روز چند ساعت وقت دارید؟ 24 ساعت. تمام انسان 24 ساعت وقت دارد در یک شبانه روز. تمام انسان 24 ساعت. صرف نظر کلان سال است، میانه سال است، خرد سال است، صرف نظر کدوم ساحه کار میکند، کدوم وظیفه دارد، 24 ساعت وقت دارد. وقت دارد. درست؟ 24 ساعت وقت. شما 24 ساعت وقت دارید. دقت کنید. ما خوردیم همین چیزا فهمیدم. همین چیزا سر من به جا کرده که استاد اودینف میرزایسوف و میگفتن که وقتت بیهوده صرف نکن، وقتت کجا صرف کنی آینده همین خیلی شخصیت میشی. ما همین درست قپیده گرفتم. وقتی که مکتب میونه 5 ساعت 6 ساعت میخونید یک روز با. درست؟ 6 ساعت خواب میرید. 12 ساعت شد. درست؟ 5 ساعت 6 ساعت میخونید، 6 ساعت خواب میکنید، 6 ساعت 7 ساعت، 12 13 ساعت شد. اما موندگی همین وقت کجا هوا شما استفاده میبرید، هوای وابستگی دارد موفق میشید یا نه. من چیکار میکنم؟ موندگی همین وقت من هم تیزتر حرکت میکردم که کارهای زندگی تیز کنم، زمین با اگرات با مثال از پس خدمت چاروداری تیز کنم که وقت بسیارتر ماند. همین وقت خالی که میموند اول من کارهای مادرم میگفتگی میکردم، کارهای دیگرها معلمان گفتگی میکردم. وقت خالی که میموند وقتی من بود. دیگر همسنفای من رفته و بازی کرده میگشت، فوتبال بازی کرده یا که مثال توی گردی کرده. من همین وقت کتابخانه به میگذارم، همین وقت هنر آموزی به میگذارم. همین چی من به یاردم کنم. شما اگر که وقتتون 3 تا چی به تقسیم کنید، более چی گم важный, срочный, неважный, срочный. این چی گفته گم؟ همه ضروری چی؟ کاتگوریا گفتمونیتش. دویم درجه. سومش همون کاری که از وای شما از بحرش بریتم شدن میگیرد، نکنیدم میشه، اتکاس کنیدم میشه. من مثال همون چیزهای یکم درجه موندن در کار که اینا تقدیر تو وابستگی دارد. من مثال زبان آموختن تقدیر شما تاثیرش میرسه یا نه؟ میرسه؟ اعلی خواندن تقدیر شما تاثیرش میرسه یا نه؟ بله. زاتو یک بار میآموزی یک عمر استفاده میکنی. یا این هنر، من مثال ماشین های کردن، این هنر یک بار میآموزی یک عمر استفاده میکنی. کامپیوتر استفاده بردن، کامپیوتر اپراتور کردن، پروگرام‌های کامپیوتر یک بار میآموزی یک عمر استفاده میبری. همین چیزها ما چیزهای یکم درجه میگیم. یکم درجه چی؟ همون چیزهایی که یک بار من میتونم آموزم، نه که یک عمر من به فایدهش میرسه. اول هوای به وقت جدا کردن در کن. کتاب یک بار میخونید، نه که عقل و ایده که در کتاب هست یک عمر شما به کار میکنه. فهمیدید؟ همین چیز وقتی که من از خورده همین تربیت کردم خودم با کلان که شدم من خیلی فهمیدم که من باید که یا که رفته کار میکنی یا که تو رفته بیزنس خودت میسازی. من فهمیدم که اگر من یک بار یاد گیرم بیزنس ساختم یک عمر باید به من درآمد دادن میگیرد. همون یک کارهای یکم درجه همون کار است که یک بار میآموزی یک بار میکنی، نه که هزارها بار رزولتات میگیری، نتیجه میگیری. من مثلا کتابم یک بار نوشتم، هزارها بار نتیجه میگیرم. درخت یک بار میشونید 10 سال 20 سال حاصل میگیرید. انا همین کار کردگی ما نتیجه داد. دویم درجه کارا کدوم کارا؟ همون کاری که هر روز کردن در کار. من مثلا هر روز خونه اوبرکا کردن در کار. هر یک روز یک هفته به 2 بار 3 بار همین رفته کارتوشکا آب دادن در کار، زمین نگاه کردن در کار. همین خیلی کارهای خوجگی و تکرار شونده هستند. تکرار شونده که هستند و یا کار دویم درجه هستند. همین از سحر تا بگه همین کار دویم درجه کنید که زندگی دیگه نمیشه. کمتر کارتوشکا زیاد میشد، کمتر مثال خونتون تازه تر میشه. تمام با یک هفته پس بو کردن در کار و تمام شوی نداره.
фарқаша фаҳмидӣ? Ки фаҳмид фарқаша? Фарқаша фаҳмидӣ? Дидани фарқаша? Мисол забони англиса як бор омӯхтӣ, як умр истифода мебарӣ. Картошка як бор об додӣ, бо пага бо об доданат дар кун. Хона тоза кардӣ, либоса шустӣ, бо шуданат дар кун. А ин корои дуюмдараҷа тақдири одам дига намешад. Сифати умри одам дига намешад. Ман коре ки кардам, ҳаме диққатама, мисол бисёр одамо 90% кораша, 90% вақташа кори дуюмдараҷа мегурзонад. А ман бошад 90% вақтама кори якумдараҷа гурзондам. Китоб хондан, ҳунар омӯхтан, бизнес сохтан, ман ин чи ба? Технология омӯхтан. А кори сеюмдараҷа ҳаст. Кори сеюмдараҷа чи ай? Мисол бисёр телевизор тамошо кардан, бисёр хоб кардан, бисёр туй ба туй гаштан, бисёр ҷурабозӣ кардан, бисёр кӯча ба гаштан, шиштан, суҳбат кардан, бисёр интернет ба гаштан ё ки ман интернет телефон бозӣ кардан. Ҳаме ҳамин корои сеюмдараҷае ки шумо ба ягон вақт тақдири шумо ба фоидаш намераса, зарараш мераса, фоидаш не. Чи ба? Камакакаш мумкин бозӣ кардан, камтар суҳбат кардан, як меъёри камқати мумкин. Ранге ки хӯрока ба шумо ҳамин намака мечошед, бенамак хӯрока бемаза аст. Намак буданаш дар кор. Не ки афқоти шур, хӯрокаи шур ҳеҷ ки ба лозим нест. Дуруст? Агар шумо ҳамин намака зиёд кунед, тамоми ҳамон маҳсулота шумо вайрон кардед. Гӯшти беҳтаринам партофта бошад, хӯрдан намешад. Чубе ки шумо вайрон кардед. Барои ҳамон инсоне ки вақташа бисёр корои сеюмдараҷа мепартод, умраша бой метиҳад. Ҷурабозӣ, телефонбозӣ, туйгардӣ, кӯчагардӣ, телевизор тамошо кунӣ, ин чизҳо як меъёри камакақати буданаш дар кор ки шумо як камакак майни саратона перезагрузка кунад. Ранги вай бане ки мондашудагитона бурод. Ранги хӯрока ба намак мешошем, анамин хел. Зиёдаш мумкин не. Барои шумо мана мепурсед ки вақта чӣ хеле дура кунед, се ба тақсим кунед. Якум дараҷа, дуюм дараҷа, сеюм дараҷа. Якум дараҷа ҳамон корое кунед ки як умра ҳаёти шумо ба таъсир мерасонад. Тақдири шумо дига мекунад. Шумо бояд ба хотир дошта гиред ки инсон ҳамон шахсе мешад ки гуҷо вақташа сарф кунад. А вақт ҳама ба ҳаст 24 соат. Устод, ба мо се насиҳат кунед. Бояд ки мо чӣ чизҳои муҳимро дар зиндагӣ фаромӯш насозем. Хуб, хеле хуб. Якумин чизе ки шумо бояд кунед, якумин чизе ки шумо бояд ки фаромӯш накунед, ин хизмати падару модара. Шумо бояд ки хизмати падару модара фаромӯш накунед. Дуюм коре ки шумо бояд кунед, ин хизмати устозотона. Инсоне ки хизмати устозу хизмати падару модараш мекунад, вай значит инсони қадрдон ай. Инсони қадрдон дар зиндагӣ ҳаме ҷо ба одамое ба во мехӯрад ки бо ҳаме хел қадрдониш мекунанд. Баъд дигаро ба қадри вай мерасанд. ин дуюм чизе ки шумо бояд фаромӯш накунед. Сеюм чизе ки шумо бояд фаромӯш накунед, тамоми инсоне ки шумо дар ҳаёт некӣ кардаги аст, дастгирӣ кардаги аст, ягон хубӣ кардаги аст. Хубии инсона бояд одама хотир набарорад. Ҳаме чизе ки мисол аз ҳамин берун аст, фаромӯш кунед майлаш. Як кас дилранҷӣ кард шумо ба сухани бад гуфт, фаромӯш кардан гиред. Пагоҳ бо суҳбат кардан кардед ҳамроҳаш, ранги рафиқи наздик. Марҳамат. Сабаби муваффақ шудани шумо ин толеи баланд ё ягон чизи дигар? баъзе одамо табиат ба хушрӯ таваллуд мешаванд. Баъзе одамо не ки худошон меҳнат карда худошона хушрӯ месозанд. Баъзе одамо спортсмен таваллуд мешавад, бақувват, тавоно, қувваташ бисёр. Не ки баъзе одамо спорт машқ карда бақувват шудан метавонад. Баъзе одамо доно таваллуд мешавад, таваллуд шудан, не ки баъзе одамо китоб хонда, илм омӯхта, ҳунар омӯхта доно мешавад. Барои ҳамон ҳаст одамое ки толеаш баланд, мумкин ки як ҷияни ягон кас таваллуд шудаги аст, ё ки як кас дастгириш кард ҷои кор дод ва ба, ё ки дастгириш кард ягон бизнес сохта дод. Не ки ман ба не. Ман аз ҳамон инсоне ки меҳнат карда толеи баланда сохтам ман. Меҳнат карда аста ба сабаби меҳнат худованд дод. Вақте ки одам меҳнат кунад, сахт меҳнат кунад, аз сидқи дил кунад, баъд худованд пеши кор ва кушода мекунад, баъд баракати кораша метиҳад. Ман ба сабабаш шудаги ҳамин чи. Чунки ки ман аз падару модар тайёр гирифтаги не чи. Ҳамин чиза мо аста сохтем. Марҳамат. оя дар зиндагӣ роҳафтода шудаед ва роҳафтода шудани шумо боиси шикастатон шудааст? бале. Беҳад бисёр ман роҳафтода шудагӣ. Беҳад бисёр. Вақте ки ҳаминҷа мактабам аълочӣ мехондам, ман тавоно будам, рафтам мактаби оле
بعد از 75 تا آدم همون گروپ ما با 1 تا آدم گذاشتن تویست 74 کس موند منم گرفتن و دیگه گروپ بگذاردن контракт نبود نتونستم خوندن از سبب زندگی این خیلی بودن یا خوندن در کار بود یا کار کردن زندگی دیدن در کار بود سال 95 من سخت رو افتاده شدم من گمان میکردم که ممکن آینده یگان وقت من معلومات عالی میگرفته باشم نمیگرفته باشم چی میشده باشد چون که معلوم نیست آرزوهای من یک طرف بود و امروزه حیات دیگر خیلی بود این به حد همون مدت من دل شکسته کرده بود دوم مدتی که وای روسیه رفتم من در روسیه مردی کار میکردم به حد عذاب کشیدم زبان نمیدونستم من یگان کس نمیدونم به حد دل شکسته بودم من به حد دل شکسته بودم نه که وقتی هر وقتی که نگاه میکردم حیات اصلی امروزم تماما یک حیات دل شکستگی غم غربت مشکلی محتاجی تا انیخ دیگه وقتی که آرزوام با نگاه میکردم نقشه حیاتیم با شخص موفق من آرزو داشتم مسکو میخونم دنیا میگردم این خیلی عالم میشم این خیلی تماما دو تا حیات یک تاش زمین یک تاش آسمان بینش رستنش خیلی کلان بود مسافه خیلی کلان بود برای همون نه که وقتی که سوم بار وقتی که قرض بافتیدم وقتی که من قرض بافتیدم وقتی که شما میخواید که موفق شید بعضی وقت همه وقت یگون چی نقد آسان نیست بعضی وقت مشکلی با میافتید قرض بافتیدم من 174 آدم با قرضدار بودم 4 تا بانک با قرضم بود اینو یک چند میلیون بود به حد قیم بود به حد مشکل بود همینو دل شکسته کرد من وقتی که چندین سال اول فرزنددار نبودم همین دل شکستگی ها اول با سخت من شکست نه که از بالای خود کار کرده همه دقت مقصد با آورده هنر زیاد کرده علم زیاد کرده آستا این دل شکستگی من برطرف کردن توانستم بسیار آدم هم همه خیلی دل شکستگی میشن و نه که سببی که بالای خودشون کار نمیکنن در همون زینه میمونن وقتی که کار کردی این زینه گذاشته میشه مرحمت کی فهمیدید که پول چیزی مهم است یعنی عموما شناسایی شما با پول سال 95 وقتی که من نتونستم خوندن چون که политехнический университет инженер строитель вай будам ман студент будам ба ҳам музыкальная академия студент будам хуҷанба вақте ки ҳамон ҷо амин вай институти мо контракт буд ман пул надоштам ки хонам ё хондан дар кор буд ё кор кардан дар кор буд амин дута якташа кардан дар кор буд азоб кашидам ман хулоса ба 3 моҳ рафтам ман дарсба ман намехостам партом мактаба бепулем сабаб шуд ки ман мактаба партофтам акучумо бепул мондам дар ҳамон муддат соли 95 аз соли 92 то соли 95 3 бор ё 4 бор пули тоҷикистон алиш шуд баъд ҷанги вай буд гражданӣ буд ҷанги шаҳрвандӣ буд дар тоҷикистон мушкили беҳад бисёр буд дар ҳамон давру замон ки мушкили бисёр буд барои ҳама қадар ман бепул мондам баъд ҳамон вақт мақсад гузоштам ки ман ёд мегирам чӣ хел пул кор кардана чӣ хел пула идора кардана ба ҳамин чиза ёд метиҳам тамоми инсоне ки ҳамин ба монанди худам ҳунар дораду не ки шароит надорад ки ҳавай зиндагиш ба худаш муваффақ шаду пул бояд сабаб нашад ки одам дига хел сифати зиндагӣ интихоб кунад пул худаш бояд ки вай нашад бояд сабаб нашавад бояд ки инсон аз паси пул надавад бояд ки пул хизматгори одам бошад одам бояд ки умраша барои пул сарф накунад марҳамат барои шумо пул ба даст овардан чизе мушкил буд ё осон шумо қадри пулро дар чӣ мебинед дар ҳақиқат ба даст овардани пул агар ки паси кори сиёравед беҳад мушкил ай одамо барое ки даромад кунад даромад созад не ки кори сиё кунад ага кори сиё саломатии одама мегирад ҳавё ҳамун кори сиё ба кадом мақсад мекунад ба сабабе ки ҳамун пула даромад кунаду ба ин пула истифода барад барои сифати зиндагиша бардоштану орзуҳои зиндагиша харидан одам меҳнат карда пул қатъи сифати зиндагиша мехарад ояндаи кӯдакош ба сармоягузорӣ мекунад барои ҳамон ман бошам барои ман пул чист барои ман пул барои ман ин як коргари беҳтарин аст ки ёрдам мекунад ки ман бештар бо хайриёт кунам бештар ҷои кор созам бештар хизмати мардуман кунам пул барои ман дар ҳақиқат ин коргари тайёр ай вай ба ҷои кор сохтан дар кор аввал вай ёфтан дар кор баъд вай ба ҷои кор сохтан дар кор марҳамат ба фикри шумо инсон будан чист отлично беҳтарин савол инсон будан ин нигоҳ кунед ҳаст дарахт ин табиат
و هم جاندار است. درخت، علف، گل. بعد هست حیوان. بعد هست انسان. انسان نسبت ویا شورناکیش دیگه است، بلند است. خداوند انسان با فقط عقل داد، حیوان با نه. حیوان با اینستینکت داد. انسان با هم اینستینکت هست. مثال مهر مادری، مثال من این چی فرزند کردن، عائله کردن این چی هست. ما با هم حیوان با هم همین چی هست. نه که خداوند انسان با عقل داد. همین عقل سببگار میشد که انسان میتواند که فرشته شدن تواند. فرشته شدنش همین که از بالای خودش کار کردن، احساساتش اداره کردن، نفسش اداره کردن، ترسش اداره کردن، کمبودش برتری کردن. فقط این کار کردن میتونه انسان. مثال برای همون انسان عقلش رو استفاده برده تا کосмоса برآمدن توست، تا کیهان. انسان کره زمین گشت. انسان تمام چیز ساختن تو است. برای وقتی که ما میگیم که انسان چیست، ما انسان همون انسان حس میکنم که از بالای خودش کار کرده، از سال تا سال آینده کمبودی‌های خودش برتری کردن تو است. من میدونم این آدمایی که مثلا همین بعضی پریویچکا دارد، بعضی کمبودی داره، خاراکترش به من مثلا دروغگو هست، یک عمر دروغگو ماند. مثلا بعضی آدم‌ها هست که چی گم دیگرو با آدم فریبی میکنه، چیزی کس میرسد، همین یک عمر همون خیلی میمونه. انسان همونه که بالای خودش کار کرده، خودش تربیت کردن تونست و بعد همون خداوند دادگی لیاقت انکشاف کردن تو است. انا همون آدم انسانه. چون که انسان برای زندگی کرد. وقتی که آدم انسان شد و همون خداوند دادگی هنر عملی کرده، به سبب همین این دنیا با علمی که اختراعی که میکنه میموند که هزار ساله ها بعد این چی خدمت میکند خلق. انا همون انسان میگیم ما. چون که یگان مثال گربه یا سگ یا گاو یا اسب تلفن ازابریت نمی کند که راه نمی سازد، که خانه نمی سازد. مرحمت. بله دختر جانم شما؟ اولین کتابی که خواندید درباره موفقیت کدام بود؟ آها خیلی خوب. من به حد بسیار کتاب خوندگی هستم. اولین کتابی که درباره این همین ساحه موفقیت بیزنس و پول بود، این شخص بایترین بابل. همین کتاب دومای بگاتی، بعد کتاب دفترچه نوشتن. من بسیار کتاب روسی خطی بسیار خوندگی. این کتاب ها من به حد یاردم کردن. همه شما به نصیحت میکنم که از کتاب وای سر کنید. شخص بایترین بابل. با همه شما تنساتی آرزو دارم. امیدوارم که همه شما نقشه حیاتتون میسازید. امیدوارم که همه جا برآمده شما کتابخانه سر میکنید. آینده عمرتون شیرین باشد. هر یک چیزی که میسازید برای خودتون، برای خلق خدمت کند. شما باید که از منم تواناتر شوید. چرا که از در طبقه زندگی ما تا به اینجا آمدیم، زمان دیگه میشد، زمان بهتر شده میگیرد. شما باید اینجا دورتر شوید. خوب سلامتی به شما. خوب رحمتی کلام. خوب صحبتی که برای خوانندگان، خلق کنندگان دهه خود، مکتب خود گذراندید بسیار تشکر میگیم. بار دیگر از طرف خوانندگان، از طرف ماموریت مکتب، از طرف همدیگران خوش آمدید میگیم. این صحبت شما در خاطر این خوانندگان تا آخر عمرشون باقی خواهد ماند. یعنی شما نشان دهنده راه زندگی شد برای خوانندگان. ان شاء الله. من میخوام که در آخر با همه شما کتاب تحفه کنم. دو تا کتاب بهترین من همراه آوردگی هستم، با همتون میتیم. یکیش راههای ثروتمند شدن در تاجیکستان، دومیش طرز فکرانه آدمای ثروتمند و کمبغل. این کتاب ها ان شاء الله در طبقه نوی زندگی شما برای شما یک راهنما میشه. موفقیت باشید.